Ndagusuhuje wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya K&H Rwanda TV, njyewe ugusuhuza ni Habakurama Abdul. Nk'uko mwabidusabye kenshi ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba Twitter, Instagram na Facebook K&H Rwanda, uyu munsi twabateguriye icyegeranyo cy'abanyamakuru ba siporo bakunzwe n'abantu benshi mu Rwanda. Nk'uko twagiye dukoresha amatora ku mbuga zacu zitandukanye, ndetse turashimira abanyamakuru RC Rusizi badufashije cyane, turashimira abanyamakuru kuri Radio Isangano badufashije gukora kino cyegeranyo, ndetse na kuri Radio Energy FM. Twihuse rero, ku mwanya wa 10 hari umunyamakuru Mahoro Nasri. Mahoro Nasri muramuzi cyane, muramukunda, akaba mumuzi kuri Radio Flash FM, aho akora ibiganiro by'imikino nka The Evening Drive, ariko cyane cyane muramuzi muri live game, mu mukino bari kogeza imikino itandukanye. Ku mwanya wa 9 twihuse cyane hari umugabo Jado Dukuze. Jado Dukuze muramukunze cyane, muramuzi kuri Radio Flash FM, Radio 10, ndetse ubu akaba akora kuri Royal FM, aho akora Royal Sports Show. Akaba yaje ku mwanya wa 9 mu rutonde rw'abanyamakuru bakunzwe cyane ba sport mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 hari umugabo Kwizigira Jean Claude Lee, umunyamakuru ukora kuri Radio Rwanda, ndetse mu baturage baramukunze cyane kuri Radio Isangano, arakurikirwa cyane. Kwizigira mumuzi mu makuru y'imikino kuri RBI, ndetse no mu kogeza imipira itandukanye y'i Burayi ndetse n'iyo mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 twasanze Rugimbana Theogene. Rugimbana mukunze cyane guhera kuri Flash FM, kuza muri Tanzania kuri Radio 10, aho yahavuye yerekeza kuri Radio 1. Muramukunda cyane, akaba abafana bacu bakunda sport baramushyize ku mwanya wa 7. Twihuse ku mwanya wa 6 habarizwa Sam Karenzi. Sam Karenzi yamenyekanye cyane kuri Salus, aho yakoraga ibiganiro by'imikino kuri Salus, nyuma asa nk'ubivuyemo, ariko ubu noneho akaba ari we muyobozi w'imikino kuri Radio 10. Muri no minsi arakunzwe cyane, ndetse aho agarukiye abantu bavuga ko ahubwo aribwo atangiye bushyashya. Ku mwanya wa 5 turahasanga imfura yacu Jalik yakunzwe cyane kuri Radio 10, aho we na bagenzi be baje kuri radio nshyashya BNB FM Umwezi. Jalik imfura yacu akaba ari umunyamakuru ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko update nyinshi aba ari imfura yacu Jalik, ukunda kuba yapdatinze, akunda kuapdatinga amakuru. Ubwo ku mwanya wa 4 twihuse cyane, mbabarire, turasanga Regis Muramira. Regis muramuzi cyane kuri 88.3 City Radio, inshuti ya bose, guhera mu 2005 abakorera amateka y'igikombe cy'isi, mu bikombe by'isi byabanje. Regis Muramira kugeza n'ubu rero akabaza mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 4 abantu benshi bavuga ko bakunda Muramira cyane. Ku mwanya wa 3 uyu mugabo arakunzwe koko, bamwita Bayingana David Bayingana, umwe mu banyamakuru bafollowingwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Turavuga nka Instagram, cyane Instagram,
David Bayingana akunzwe cyane, akaba by the way ari kuri B&B FM Umwezi na bagenzi be, akaba ari we Chief Operating Officer kuri B&B FM Umwezi. Ku mwanya wa kabiri, ladies and gentlemen, Kalisa Bruno Taifa. Kalisa Bruno Taifa ni umunyamakuru ukunzwe cyane kuva yakoze ku maradiyo menshi, twavuga nka Contact FM. Contact FM nta bantu benshi bamukundaga, gusa ubu ngubu ahantu yamenyekaniye cyane ni kuri City Radio, aho avuye ejo bundi ajya kuri Radio 10, aho akunzwe cyane. Gusa nk'abantu babariye twaganiriye tubwira ati turamukunda, ariko turamwanga iyo ageze kuri Sadati batebya cyane, bakamukundira ukuntu azi gutebya no gushyiramo uturingushyo mu biganiro. Ku mwanya wa mbere, ladies and gentlemen, uyu munyamakuru yarakoze cyane guturuka kuri Flash FM, hanyuma aza kuri RBA Radio Rwanda. Mu matora twakoresheje, uyu munyamakuru yaje ayoboye bagenzi be, twavuga Facebook, Instagram, Twitter. Umunyamakuru yaje imbere cyane. So ladies and gentlemen, Rugangura Axel akaba yaje ku mwanya wa mbere mu banyamakuru bakunzwe n'abantu benshi cyane, haba mu mujyi wa Kigali, mu ntara nyinshi twanyarukiyemo na bagenzi bacu badufashije. Rugangura Axel akaba ari we uza ku mwanya wa mbere mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu Rwanda ba sport. Murakoze cyane. Nawe ushobora kuba ufite ukundi kuntu ubibona, ngwino hano muri comment utubwire, ese wowe uremeranya n'abatoye bemeza ko abanyamakuru bakunzwe cyane? Ese wowe niko ubibona? Ntiwibuke gukora like na subscribe kuri K&H Rwanda. Nitwe twa mbere tubazanira amakuru ya mbere ashyushye kandi yizewe, akorewe ubugurangingo. Documentaire ni hano. Tukaba tubararikiye gukurikira ikiganiro cy'abasobanuzi binjiza amafaranga menshi mu Rwanda. Don't miss out. Don't forget to subscribe. This is Abdul.